heng ei zo di zinga then khat te hian aizol le mundanga pathian ni mangin an kal thin thotan ni office door le training chuan lamin an cham khom wang tlang pui thin ni a hriat ani varon ros chiang ve o Mamit lampang officer te sarkar na thok te in chanangai view me min lapang news hit zual ka ti deuh te karon thlang chok le te chone ma sabera hianin bongkon traffic point siam that ani ti khani hei a zau khop me bongkon traffic point so tilai junction poimo takania ei an te ka sayang in to khom na mun poima ta chan chaltlanga tanga ron sukha hatilam panga tanga ron sukha hinon kala ramhlun lampanga tanga ron phei te heta zin vei vak tur tenen lam hianin tlahin to khop na monania chuwang chen hetlai traffic point hi a zau thakop maya chu anti te don ani mel khop me hei sairang road junction a duty na hun chu ti tet me kani tenia o hei alien mama tia soisel tok te panom to bokani himo alien reng boka so te wow so a zau lu tuka nge yang trak lian tani in kwal nge han chan na mai tur te po hi problem te po hi siam thin ka ria ting te chu nia hi ansor zim ta khami zaw awang khanin nge yang traffic lampang management akha a fel fight pha so ti khasoi turam chuang lo boka heti anti te mai hi a thaviau in ka ria ke chuno ti chun le hei ramri hung turin ma an la tran ti hi aron oma Zalan news lampanga hian sarkar lai pui chuan Myanmar ramri kilometer sang khat zaruk somli pathuma thui chu hung tumin ma latana border road organization BRO chuan kum som chunga zo mana tum tinitani he project ramri hung na tura tan hian cheng vaibel che sing ni vel man tura ro manania vaibel che sing khat sang khat vel ramri kong siam na tur hian man tura ngai ani bok arbi lam chun heng border fencing kilometer sang khat zanga chuang hung tura hian Myanmar le India ramri him le zual ani theina tur chuan kilometer zathum za chu electric fencing angai tur thua soi tin electric fencing ten soi ri hei khai bon khop me ramri hung tum na malak na hi Manipura ko ki zo mi le meite te inkara boina chuak mi jani somnga chuang thina awanga nun phung pangai lom lo laya malak na ani chuti ro chon Myanmar sarkar mu malom thei mai bai sei lona awanga malak ni in thulak na chuan atar lang bokani hetila hen Myanmar na inri na nei Nagaland Arunachal Pradesh Manipur le Mizoram lam te chun ramri hung du lo na hi an du lo thu han soi renga ramri a te zalen taka aning kalpo phalsak na dan freedom movement regime ti to phei chu an du lo hle kumin kumtir lam thleng khan ramri ami te hi kilometer som paruka thu khleng aing kalpo theini ti khani tani entinan Mizoram chunga chon kilometer som paruk thleng ron lu theinga Myanmar lampanga chon kilometer som paruk kateng kha ani danani kukiba ka Myanmar ramria cheng nam sang te chuan he malak na hi namnun phung kal phung le manlai nun ti der thon na tin an lo soi to thin ani mithiam te chuan he malak na hi sum khoral na an ngaya ramria umte in lai chi na ti chetu tur le in nei na ti hlatu mai tura an ngai thuan soya thil thalo jok thleng theya an ngai tini defense lam chuan he ramri hung hian civil mi te in lai chi na le inkal po na lam chu ati boilo tur thu han soi thung tini maro chu hei hi ati boilo tur thu an tingot lai hi an hung miau si chuan engemo hung lo ai kha chon dang lam chu om nge in hari no mani he thila hen o an soi zui vak kha ala tulin ka sashi lawa maro chu hung lo hi chu ain ang don lo shim tinan hung satle don lawa mun then khata phei chuanin electric kalin khami fencing a khanin vakhoi po karen nina aman thei turang khan anti to nania engemo chena chon in po na in lai chi na hi chu ti chedon ti hi chiang rengin ka ria biometric system mangin in kalpo na hi paltlang thei tura ro man ni in soyania heavy tur hian ramri en kol tu te le tol chung thu nei tu te phalna ero angai turangai ni ramri hung hi helpol khwakhir tumna ba ka dan lova sum do na sang khwakhir tumna ni in sarkar lai pui chuan an soyani ti khani tani oni se kan chiar zelanga in ngai tan tin lo soi don ni o ti chon he thil hi athu pui hianin bia ko riau maya tum mahara nam kya he tinia kan ming kan soi lo me don me tero boni se he tum mahara nam kya he ti hi banner hoarding kan mu ni he ilai chauh hi chan mari tanga chaltlang chauh na lai kha nin ka hre thalak hi mo MC phalna nei lawa tar signboard chula thavek turin atar tu te notice an pe ni zalen thu don tanin signboard a tumhara nam kya hai ti in ziana hi Black Tiger Cement Company ho tanin an tar hun hi karkal ta top lam chau kha ni ya hretani signboard hi MC phalna nei lovin aizo khopui chu mun sang sanga tarania
hemi wang hian nimin ni kwa thlasom pani kumsang ni somni pali khan atar tu company te chu AMC in la thlawek turin a hriat tir ani matinge phalna dei lo ten lo tar le o tiro hei black tiger cement ho chu na thlatura ngai o tin hemi tumhara nam ke he theih black tiger cement ho tar ani an tia heta hianin black tiger cement fak na hi engen hi o ka te hi chun slogan chu ni nge in karinga amaro chu an slogan ani tir shelo tan hianin an sales sia phangem tungei ming anin tinglai ngot tar hi chu mo black tiger in laklak nge chungai don ni mel khop me he office hun vong thalo tiron langa kan cherang Mizoram Journalists Association MJA Mamit District chuan sarkar office enge mozat surprise visit an naya jingdar college an vetranga tlai dar som thlengin office enge mozat an kalchina officer big tur anom lo de veka ekhaya Mamit MJA tarlan danin office chen khat phei chu staff tak gel po lakal lo chokidarin office a hon ringot anom nual Mamit district chunga khosang sang tangin office door to 10 kar tir le kar topa officer door tur anom to lo thu an soi chu MJ Mamit district te chon thilom dan bo zuin sarkar pisa surprise visit hi nei nia office sang latlo chun zom zelan tumani MJ ten Mamit khopui chunga office te an tlo kwal zinga kai apps GOM mangtu te chuan pisa an kai ma dewa ma se head office te ero pisa kai anom lo thung heng HOD zinga then khat te hian aizol le mundanga pathiani mangin an kalthin thotani office door le training chuan lamin an cham khomwang tlang pui thin ya siatane varon ros chiang ve o Mamit lampang officer te sarkar na thok te in chanangai view me oni lo chonin chunga hen action ron thlenga alung oi lo le a phun chiar khai ni le box senga mo a thuron vai virna sa khai ni le om sia chu wang chuanin hey MJA Mamit district na ma la ka zara ti hen kan cheswak ta nia ing poni se kai huna ha chon lo kai ve teu sa thlak khop me he te chon hei mechhe kutthlak tu kha jela tang to ani mela en chinang a ni som pare thlasom pani kumsani somni palizana mi pakhatin kholaya mechhe pakhat kut athlak live video social media dar chiama mi pa kha jela da ani to police atanga beng wana thu don danin mechhe kutthlak tu silanun fela kumsomni pani chan mariwasi tukin nisom thlasom pani kumsani somni pali dar khat vel khan police ten manin voina aizol district kota shoi ngal ani remti nain voin ve khian district jail aizol a daluni police chon he thil thlenga hian thu boyan zelu angin an chui zuya nga an chui na report charge sheet an thelu huna kota angai tuang dalan to angin mechhe kutthlak tu silanun fela laka hian nimin nikwa thlasom pani kumsani somni pali khan mechhe laka leilen na lantir na thu boy under section BNS 74 2024 noya zeluni kutthlak tu hian thiam lo achangani chon arei lo bera kum khat jela tang dona kum nga thlenga ni theia tin poisa choitir thei ti khani bokani hengponi se khati jong khani mina news hit zual koron ti te nia in mudan te ngai dan te hin lo soi venga hei manani ta hi alomom kop metin engemo thuthar kan hriat tur chi mi pui wan tlangena kan hriat tur chi te omani chuan notification ti me enge thuthar news lampang ate om tura ngai la hei pikin Mamit lampang office staff te tan jona za thlak ram khopin karinga hei an lo tang viau ngai ni tumharanam ke he ti te pon la thlatura ngai la ramri hung malak na ti te poma poni se khati jong khatun tum video chuni sela in mudan te ingai dan te comment section en lo soinga ti chuan video thara kai mula thau don ya